Mwaramutse abandi ni mwiriwe. Turabaramukije abari muri Afurika, nyine ni saa 3 hano muri Kenya. Abari mu mahanga hari burije kuko dutandukanye amasaha. Rero turashimira Imana ko tubyukijeho amahoro, tukaba turi bazima, tukaba tugeze aha kugira ngo dushime Imana, tuvuge n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi mfite gutanga inama kandi ndavuga ubuhamya buke nababwiye ko mfite ubuhamya bwinshi, kandi muri ubwo buhamya butuma mbasha kugira imbaraga zo gutanga inama. Ndatanga inama ku bakobwa n'abamama. Nindangiza ndavuga ijambo rito rijanye n'icyo nageneye kubasha kubabwira, nushije umutima wanje mpatira kugira ngo mbivuge. Ikintu cya mbere ndashimira Imana yagendanye nanje mu buzima bwanje, nkaba ngejeje ino myaka y'ibihe birebire abantu babacamo, bimwe bigoye ibindi bibabaje, ariko Imana ikakugirira neza ukabona ubiciyemo. Nkaba ngeze kuri uyu munsi wo kuvuga ijambo ry'Imana, mbwira abantu bari hirya no hino. Mu by'ukuri ndabishimira Imana. Ni Imana izitora uko ishaka, ikabasha gukora ibyo ishaka gukorera umuntu. Ndayishimiye. Aririmba akaririmbo gato ko kwishimira. Wagendanye nanjye mu bihe byari bikomeye, wazigamye impande zanje, uzikomereza kuruta. Wagendanye nanjye mu bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zanje, uzikomereza urutare. Ndashimira Imana yagendanye nanje. Ndi umuntu umaze kuba umuntu mukuru, naciye mu bihe bigoye, ariko Imana yagendanye nanje. Niyo mpamvu nishima. Ikintu cya mbere yandindiye ubugingo mu bihe biba bigoye. Hari igihe uhura n'ibibazo bishaka ubugingo bwawe, ariko Imana ikabasha kukurindira ubugingo. Kandi ubugingo ni ikintu gikomeye, ni ikintu tutabasha kwirindira ubwacu, ariko Imana igufiteho imigambi ikabasha kukugirira neza, ikakurinda. Niyo mpamvu mpari, kuko Imana yangiriye neza, indindira ubugingo, indindira ndetse n'umubiri. Nkaba ndi umugore ushima Imana, ndi umugore Imana yagiriye neza, yangiriye neza. Ndabibatuye yuko yangiriye neza, n'umutima wanjye urabyemera. Rero ngiye kubagira inama. Ndagira inama abakobwa n'abamama, abamama bari ku rugero ruto n'abamama bakuru, kubera ko ndi hagati, ndi mu bantu batangiye gukura. Urumva rero naciye naje muri urwo rugero rw'abakobwa, naciye mu rugero rw'abamama bato, ubu ko ndasingira urugero rw'abantu bakuru, kuko ndabyemerewe gutanga inama. Ikintu cya mbere ndatanga inama ku bana b'abakobwa. Mu bintu zampagurukije ni ukugira ngo nzoza mbone uko ntangwa inama. Muri iki gihe abantu ntibagikunda inama, kandi inama nizo zituma umuntu agera ku bintu bikomeye. Nta muntu uzi byose, kandi umutwe umwe ngo wigira gusara. Ariko iyo abantu bari hamwe babasha gutera imbere, bagafatana amaboko, Imana ikabana nabo, ikabaheza ubumwe, bakagera kure. Abana bacu b'abakobwa n'abahungu nzabavugaho, n'abagabo nzabavuga, ariko uyu munsi nubushe ko ngomba kubwira inama abana b'abakobwa n'abadamu batoya ndetse n'abakuru. Abana bacu b'abakobwa turi mu bihe bigoye, ibihe bya nyuma, ibihe bigoye urubyiruko. Tukaba tugiye kubasaba ko bagomba kumva inama z'abakuru, bakareka kwanga kumva inama, kuko nibanga kumva inama bazangirika, ntabwo bazagera ku zo tuba tubifuriza,
uzo tubashakaho canke isi bashakaho, niba basha kwanga kumva inama ntabwo bazagenda neza. Umuntu wese ushaka gukomera yumva inama. Abana bacu b'abakobwa bagende bazaza bumva abavyeyi, bumva abavyeyi b'abagabo, bumva abavyeyi b'abamama, bumve ndetse n'abakuru uko babahanura, bagenda bitwara nabi, bakambara nabi. Abana bacu ubundi ibyabaranga abana bari ni ukwitwara neza, ni ukwambara neza, ni ukumvira, ni ukubaha. Ariko abana benshi ubu ntibagishaka kumvira, ntibagishaka kubaha. Nkaba mbabwiye ko tugize ibyago abana bacu ntibumvire kandi ntibubahe, ntibumve inama, tuba tugiye kugira ibibazo bikomeye mu bwoko bwacu. Rero nkaba mbasaba ko mugarukiraho mwumve inama. Umuntu nuca ku muhanda umuntu akakubwira ngo wambaye nabi, uzaza wumva niba uca ntiwambare nabi. Umuntu nakubwira ngo ntiwitware gutya uri umwari, uzaza uvyumva. Umuvyeyi nakwicaza akakubwira inama, uzaza umwumva, kubera ko isi ya none iragoye kandi irasaba abantu baca bugufi, irasaba kugira ngo abana bacu babashe kumvira kandi babashe gusenga Imana. Kuko nibumvira bagasenga Imana, bakagira urukundo, bagakundana, bakubaha Imana, bazagera kure, baziga, dore ko baba bagize umugisha, bakabasha kwiga, bakabasha gutera imbere. Ibyo byose Imana izabafasha nibabasha guca bugufi, bakareka kwishira hejuru, bakareka kwiga imico y'abanyamahanga. Dore ko benshi bari mu mahanga, hari abari muri Amerika, hari abari muri Canada, hari abari muri Australia n'ibindi bihugu byinshi ntazi, abari muri Kenya n'abandi bose bari iwacu. Turasaba abana bacu, urubyiruko rwacu kwitwara neza, kandi ni gwitwara neza niko gukomera k'ubwoko. Kabasaba abamama ni abantu Imana yahaye umugisha ukomeye wo kurera kugira ngo abamama nabo babashe kumenya Imana kandi babashe kubaha. Abana b'abakobwa bato, abadamu bato muri iki gihe benshi ntibakicumvira n'abavyeyi babo, ntibakicumvira na ba nyirabukwe, ntibumvire na ba nyina. Ico mbabwiye, ijambo ry'Imana riravuga kumvira abavyeyi. Abavyeyi ni umugisha, abavyeyi nibo baba bahetse umugisha. Abana b'abakobwa benshi bari mu gutuma urugo rwabo rutagira umugisha kubera impamvu y'abagore. Umwana wabo w'umuhungu ntagira umugisha, ugasanga wikuye ku muryango, wigize ikigenge, nyoko buko ntiyo kugira inama, ba nyoko wanyu ntibo kugira inama, mama wawe ntiyo kugira inama. Ico mbasaba ni ukugira ngo mugaruke muce bugufi. Abavyeyi baduhekeye imigisha, abavyeyi nawe inama baheze inama abadamu bato. Mu gihe cyose utazumva inama, ubwoko buzaba bugenda nabi. Kandi urugo ni umugore, narabivuze ubutaha. Ico kiganiro cabashe kugira imbaraga cyane, abantu barampamagaye hirya no hino, ndabishimira Imana kuko ico kiganiro nabashije kugitekerezaho, mbanza kureka kuvuga ku bijanye n'umuryango kubera ko cari cagize imbaraga cyane. Abantu bambaza ibibazo byinshi, ariko uyu munsi ndagarutse kongera kubivuga. Umudamu niyo usanga umugabo ari gito, uza umuhindura kubw'ingeso nziza zawe, umugabo akaba muzima, ugasazana neza, mukabyara abana, mukabarira, mukabashingira. Ariko umudamu gito ni ukuvuga ngo umugabo ntiyo mushobora, nkeka Imana yonyine yo mushobora. Rero nkaba mbasaba kugira inama, kumva inama. Abadamu nabo bakuru bagende bubaha abana, bareka abana babo babe mu ngo zabo bisanzuye. Hari abadamu bamwe bakuru baza bashaka kwivanga mu ngo z'abana, ugasanga barashaka gutegekera abana. Kandi iki gihe ibihe byarahinduye, ntago ari bya bihe. Ubu uzozereka umwana wawe yisanzure, umugira inama, ariko wamuretse akisanzura. Kandi n'abadamu bakuru bakunda bakazana babo. Abantu benshi bishizemo ngo bakazana ni babi, ugasanga nta muvuga nk'ingene avuga umwana w'umukobwa we, kandi abana bose n'abana, kandi abakazana nibo baje muri urwo rugo ntibazoruvamo.
tugende duhindure ubwoko bwacu abadamu, duhindure kugira ngo n'abagabo bacu bahinduke, nabo bafitemo ibintu by'uruhare rwabo bagomba gukora, ariko niduhinduka turi abadamu nabo bazahinduka. Rero kaba ndekeye aho gutanga inama, ndatanga ubuhamya buke. Ndashimira Imana ko yagendanye nanje mu busore bwanje. Navutse mu muryango w'abana 4, ndi umwana wa 3. Navutse mu muryango w'abanyabyinshi mu nzu y'abakabu. Ndabaramukije aho bari hose kandi ndabakunda, nkunda umuryango wacu ndetse nkunda n'umuryango wose w'Abanyamurenge. Nkunda Abanyamurenge cyane, ndabakunda pe, nkunda ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge cyane cyane mu nzu yacu y'abakabu n'abanyabyinshi muri rusange. Ni abantu beza bazi kurera abana. Ndashimira ababyeyi bacu batureze neza, badutoje umuco mwiza wo gusenga no gukorera hamwe. Ndabashimira rwose. Nkabashimiye ndetse na mama yatureze neza. Ni umuntu uzi kurera abana, abasengera, abigisha kuba hamwe. Yabanye natwe mama, atuba hafi. Nawe nubwo atazanyumva wenda, ariko ahari nawe ndamushimiye. Abashimiye na bene wabo ni mu nzu y'abashombo basinzira. Ndabashimiye n'abaho bari, ubwo umugisha baduhaye uwo mubyeyi mwiza kandi watureze neza. Nta kintu na kimwe mu bijanye n'ababyeyi atadukoreye, kandi yatwigishije gusenga kugeza n'uyu munsi. Zaradufashije n'igihe twari twaravuye iruhande rwe, n'ubu tubigenderamo. Turabishimira Imana. Ibyo byose ni Imana izi gufasha kugenda wumva inama z'ababyeyi, wagera n'igihe uri kure yabo ukabasha kuba umuntu muzima, nawe ukagendera ku byo bakubwiye, ukazagera igihe uba uhatanga inama. Kabashimiye ndetse n'abagorora muri rusange, nibo nshatswemo. Ni umuryango mwiza, ndawukunda cyane, ndawukunda. Ndabaramukije ba data bukwe, baramubanje, bazankurikira, umuryango kwa Kidahinga. Ndabaramukije mwese, ati salamu nyinshi. Nshimiye kubwo kubana namwe neza, kubwo kuturera neza. Cyane cyane nkabashimiye umutware wanje, mu by'ukuri niwe Imana yampaye arandera. Aho ababyeyi bangejeje nawe arandera. Ndamushimiye cyane. Ahari azategera kino kiganiro. Ndabimushimiye imbere ya kamera kubera ko yarandeze. Sinari nzi kuvuga, nari umuntu utuje cyane, ari umuntu utazi kuvuga. Aranyemerera, ampa uburenganzira bwo kumenya kuvuga, aranyemerera, ashigikira mu muhamagaro Imana yampamagaye. Tukaba dukorana umurimo w'Imana kandi tugira urugo rwiza, urugo rwiza rurimo Imana. Tuza twumvikana, tuba tugirana inama, yabaye inshuti. Nawe ndamushimiye. Imana yo mu ijuru mukomereze amaboko kandi ikomeze umugirire neza, hamwe n'umuryango we wose. Nkaba mushimiye. Niyo mpamvu mbasha gutanga inama, nuko numva ntacyo nishinja mu muryango, nuko numva ko nabanye n'ababyeyi neza, nuko numva ko nabanye n'abiwacu neza, nuko numva ko Imana yampaye kumenya kubana n'abaturanyi. Niyo mpamvu mbashije gutanga inama. Ibyo zose ndabishimira uburere bw'abanyabyinshi n'abagorora. Uyu munsi rero tukaba tugiye gusoma ijambo ry'Imana ahangaha mu Baroma. Ni ijambo Pawulo yandikiye Abaroma. Umutwe w'ijambo uravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya gikristu. Aravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera, bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Amena. Iri jambo naritekereje kandi ryangiriye neza muri ino minsi, ryaramfashije. Iravuga ngo imirimo ikwiriye abizera, ikwiriye abizera, ikwiriye abakirisitu. Iyo ni imirimo ikwiriye umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ngo Pawulo yarahababwira ngo nuko bene data ndabinginga. Naje uyu mwanya ndabinginga bene wacu n'abavandimwe ndetse n'abandi bose
bumva iyi mvugo mvuga ikinyarwanda, Barundi, abanyarwanda ni bene wacu ba hafi. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu. Muri iki gihe abantu benshi batanze imibiri mu bindi bintu bidakwiriye. Isi ya none abantu benshi batanze imibiri yabo mu bintu bitubaha Imana. Ibyo byose ni ubusa, kuko Salomo yaravuze ngo byose, ibintu byose ni ubusa. Ibintu byose bidakwiriye abizera ni ubusa, bizashira. Ariko nimutanga imibiri yanyu ikaba ibitambo, mukamenya ko Imana izikorera mu mibiri yacu, mukamenya ko Imana izikorera mu bugingo bwacu, mukamenya ko Imana ituye mu bugingo bwacu, tuzatanga imibiri yacu tuyitange kuri Kristo, kuko niyo nyiritwe natwe tukabayo. Aravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Nta kindi Imana ituboneraho ni ukuyikorera mu mubiri yacu, ni ukuyikorera mu byacu dutunze, ni ukuyikorera muri byose. Haleluya! Ni ukwitanga, ugatanga ubugingo bwawe, ugatanga ubwenge bwawe, waba warize ukagera he, waba umeze gute, waba ukomeye, ibyo byose ugomba kubikoreramo Imana. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, urubyiruko rwacu, abagabo bacu, abana bacu, abasore bacu, ubwoko bwacu, isi ya none, dutange imibiri yacu. Imibiri yacu tureke kuyicafuza, mureke gucafuza imibiri, kuko Imana niyo iza kureba. Yesu azakubaza ko witwaye. Dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Harongera haravuga ngo ntimwishushanye n'abiki gihe, mwirinde kwishushanya n'abiki gihe. Abantu biki gihe barishushanyije, abantu barishushanyije, bari mu matorero barishushanyije, bari mu mihana barishushanyije. Mwirinde kwishushanya, mwirinde kwishushanya n'abiki gihe. Muhagarare rwose mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka. Iyi minsi ni iminsi ya nyuma, irasaba kwimenya, irasaba kwirinda, irasaba gusenga, irasaba kwizera, irasaba. Ndabinginga mwirinde kwishushanya, mwirinde. Mu rubyiruko abantu barishushanya, ukajana umuntu uzi ngo ni umuntu muzima, yaba umukobwa yaba umuhungu, wagera iyo mugera ugasanga ibintu uko wabitekereza siko bimeze. Abantu bakaba bahagarariye amakorari, abantu bakaba bahagarariye abamama, abantu bakaba bahagarariye abapapa, abantu bakaba bahagarariye amakanisa, barishushanyije. Mwirinde cyane, mwirinde kwishushanya. Abatarakizwa babe hariya tubasengere, tubamenye, tubagire inama. Ariko umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ahagarara akomere kandi yirinde kwishushanya. Niwirinda kwishushanya, Yesu nagaruka azabasha kukwinjiza mu bwami. Ariko niwishushanya, n'ijambo ry'Imana riravuga ngo hariya muri Matayo haravuga ngo Imana yanga akazuyaza, tikunda umuntu udakonje kandi ntashuhe. Nimba ukonje kandi nimba ushushe. Rero nkaba mbasaba kwirinda kwishushanya. Mwirinde, isi ya none iragoye. Mwirinde kugendera mu rugomo, mwirinde kugendana n'abakobanyi, mwirinde gukora ibyangwa n'Uwiteka, kuko Uwiteka azagaruka kandi utabasha kumenya ibihe uko bimeze. Muri iki gihe azahura n'ikibazo gikomeye, ariko abantu bazakomera bagashikama, Imana izabafasha kandi izabagirira neza. Nkaba ngiye kugira inama abayobozi bahagarariye abandi, haba muri pretema y'abadiyakoni, abana b'abadiyakoni, abadamu batoya b'abadiyakoni. Ndashimira Imana ko naje nakoze ubudiyakoni. Nabaye kina mama imyaka 4, nyoboye ikanisa. Nabaye umudiyakoni imyaka 2, korana n'abadiyakoni, abayobozi banje barabizi. Nabaye umupasiteri imyaka 6, korana n'abandi bapasiteri, n'uyu munsi korana nabo.
uyu munsi nahawe inshingano z'uburevera kubera ko Imana yagiye ingirira neza. Mu by'ukuri si ukuvuga kugira ngo wenda mbabwire ngo nabigenje gute, ariko ndashimira Imana yagiye ibimfashamo muri ibyo byose, yagiye ibimfashamo. Niyo mpamvu nabagira inama abantu bahagarariye protokolo ni umurimo mwiza. Na Pawulo yaravuze avuga ko aba protokolo ari abantu bakomeye kandi abantu bifuza umurimo w'Imana, nabo ni abantu beza. Mugende mwambare neza, muzamureka kwambara nabi muca imbere y'abantu, mwambaye imyenda migufi, mwambaye imyenda ibonerana. Mwirinde ibyo bintu. Umurimo muhamutanga ntabwo ari uwanyu n'uw'Imana. Abamama, abantu bahagarariye abamama, mwere imbuto zikwiriye kugira ngo muhagarariye abamama namwe ariko mumeze mu bicitegererezo. Abahagarariye amapartema atandukanye ndetse n'abagabo, abapasiteri, abadiyakoni, abantu bose bahagaze imbere y'abandi, mubashe kwirinda ikintu cyose cyatuma umurimo w'Imana uvugwa nabi cyangwa ugenda nabi. Rero ndabashimiye, tuzabonana ubutaha Imana nibikunda. Ndabaramukije abari nijoro, mugira ijoro ryiza, abari ku manywa mukomeze mugubwe neza. Imana ikomeze ibagirire neza. Nkomeje gutanga mpore ubwoko bwacu ku bibazo byinshi tumaze iminsi duhura nabyo byo kubura intwari zacu. Twabuze abana bacu, abavandimwe bacu benshi cyane, twabuze umuyobozi wacu makanika, twabuze umuyobozi wacu ejo bundi hariya, ariko Imana izahindura amateka kandi izaduhoza ariya marira, ariya maraso ntazapfa ubusa. Imana izayagaruza ibyishimo hari iwacu, kandi dukomeje kubasabira abana basigaye, abamama basigaye, abari mu gihugu cyacu, abari hirya no hino, tubashe kugira umutwaro wo gusengera ubwoko bwacu no kubabazwa bino bihe twaducamo. Tube bamwe, dukorere hamwe, tumenye ko ibyo twaduhura nabyo byose turi hamwe. Ubwoko bwacu tugomba kuba bamwe, ntitwicemo kabiri, kuko nituticamo kabiri Imana izaza idutabare kandi izatugirira neza. Ariko abantu bari kugenda bakaguma bakishushanya, bakaguma bakagenda uko bidakwiriye. Muze tubabarire hamwe, Imana nitugirira neza twese tugirire neza hamwe. Atari kuvuga ngo Imana yadutabaye bamwe babe bagiye mu bibazo bindi by'amakese zo gufungwa, kandi kubera kutamenya igihe abantu barimo. Abantu twifatikanye hamwe gusengera igihugu cyacu gikire, ubutunzi bwacu tubujanemo. Abari muri Amerika bubaka iwacu, abari muri Kenya bubaka iwacu, abari mu Rwanda bubaka iwacu habe neza, hase neza, hifuzwe n'abandi, kandi kugira ngo duheshe agaciro k'abana batwitangiye n'abagabo batwitangiye. Abantu benshi basize ingo kubera impamvu y'igihugu cyacu cyagize ikibazo. Aba nabo tuzahurira nabo mu ijuru, abazaba barihanganye bose tuzahurira nabo mu ijuru, kandi tuzahozwa amarira tubabonye, kuko ikintu cya mbere Imana izadukorera, izaduhoza amarira ituzanira ziriya ntwari zacu, bariya bacu badusize, abagabo bacu, abana bacu, inshuti zacu, abari baduhagarariye, abagiye bizeye natwe tukagenda tuzabana nabo. Tubisabye rero tubinginga kugira ngo mubashe kugenda uko bikwiriye ab'umwami. Reka dusenge. Imana ikomeye, Imana igira neza, turagushima kandi turaguhimbaza, tugushimira ku mwanya mwiza uduhaye kongera kuvuga ijambo ryawe. Turi bato, turi abanyantege nke, ntacyo dushoboye, ntacyo tubashije, ariko turagushimiye kuko ubashije kudushoboza, ukatubashisha, tukaba tubashije gutanga ijambo ryawe. Kandi ijambo ryawe Data, twebwe turi igikoresho, biciye bugufi cyane kugira ngo Mana ijambo ryawe rigire umusaruro haba kuri twe ndetse no ku bandi baryumva. Tuzizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.